Dragi gledalci, dobar dan. Dobar dan. Ovo je informativni program Vidik makedonske televizije na srpskom jeziku. Omogućen je demokratskom orijentacijom Republike Makedonije i uređivačkom politikom makedonske televizije koja sprovodi jezičku ravnopravnost kako se to čini na televizijskim kanalima u evropskim državama. Program Vidik će negovati nezavisno novinarstvo i odolevaće pritiscima da se bavi partijskom ili etnopartijskom propagandom. On pri tome računa na podršku ogromne većine ljudi ovoga jezika koji nikoga ne ugrožavaju i koje niko ne ugrožava. Da li znate šta je Vidik? Da. Šta? Emisija za pripadnici srpske nacionalne manjine. Ja gledam, počesto ja gledam i mi je interesna. Mi je interesna sekoš imati ubava srpska muzika. Vidik? Da. Nisam čuo. Nisam čuo ni za makedonsku, pa kamo i za srpsku. Kako nisam čuo za Vidik, pa Vidik stalno gledam. Dragan Nikolić formira jedna mlada redakcija со луѓе кои ми се чини дека во претходно не работеле во новинарството, а камоли во телевизиското, кое е доста сложено, и производот излезе многу брзо. Производот се појави на нашите екрани многу брзо, мислам месец или два после првите разговори, и се сеќавам дека по првото гледање на емисијата се собраме во една канцеларија кај тогашен генерален директор, размениле мислење, и бевме на вистина горди дека имаме веќе една нова програма, нова емисија. После тоа работите си одеа по еден тек кој е нормален, доваѓа луѓе, се менуваат така натаму, меѓутоа Драги Аргировски заедно со Драган Николич и минјаците, тој проект го водеа се до крајот додека јас и може да го контролирам сето тоа, така да еве емисијата, како што гледаме, обстана 15 години, не само што обстана, мислам дека го задржа стандардот, дури во некои шеги, така кога сакав јас да ги покудам малце новинарите од другите редакции, посебно од информативната на македонски јазик, и речев, погледајте го дневникот на српски јазик и видите колку е тоа модерно концепиран, како брзо течат вестите, како информациите просто се голтаат и колку брзо поминува времето во гледањето на тој дневник. Концепцијата на самата ова емисија наистина беше воопште прифатлива, бидејќи главно беше да се афирмира животот на србите во Македонија, да се создават соживотни односи меѓу таа националност и другите националности што живеат во ова држава и што е најбитно во сето тоа да се негува тие традиции на србите во Македонија. Godišnjice poput ove su svakako prilika da se primaju čestitke, ohrabrenja i potpore, međutim i prilika za realno i kritičko sagledavanje pređenog puta i učinka na njemu. Ja lično, kao kolega, mogu da kažem da je taj put bio težak i da je, nažalost, to pouzdano znam, i dalje težak, međutim da je značaj postignutog bukvalno svakom emisijom Vidika za poštovanje i da van svake sumnje to što Vidik radi u ukupnom sistemu informisanja javnog informativnog servisa
Makedonije i pre svega u informisanju Srba na našim prostorima itekako značajno, i to kada su Srbi u pitanju čak i delimično u nekoj vrsti edukacije našeg naroda na ovim prostorima. To što redakcija, maleni tim te redakcije, vuče mnogo nedaća, pa da ne kažem povremeno i klasičnog maćehinskog odnosa, kao kakav sudbinski kamen o vratu od formiranja do danas, u mnogome je, to se mora priznati, limitirao možda te domete koji su mogli da se postignu, ali ponavljam, značajan je taj učinak i u dosadašnjem radu i uz, to takođe mogu da potvrdim, dosta odricanja članova redakcije koji ponekada zadiru ne samo u profesionalne neke principe, nego čak se graniče nekad i sa ugrožavanjem ljudskog dostojanstva, uspevaju da urade nešto na svojim redovnim zadacima kada to malo ko od njih možda i ne očekuje. U svakom slučaju, ubeđen sam da je Vidik ugrađen u ukupan informativni sistem javnog servisa Makedonije i naravno u informisanje Srba, i da nezavisno na sve neizvesnosti koje su vezane za sudbinu i budućnost matične kuće, ubeđen sam da je čak i u istorijskom pogledu Vidik već zauzeo svoje značajno mesto i da uprko svim tim nedaćama smatram da, i iskreno se nadam uz čestitke za jubilej, da su bolji i dani i godine za srpsku redakciju na Vidiku. Последниве 2-13 години многу често работам со вашата редакција, со тоа што можам да одвојам некои така, да речеме, примери. Преку редакцијата сум научил многу за србите кои живеат на овие простори во Македонија, на Косово, за нивните обичаи и културата нивна, кои доаѓале на стручки вечери, поети, доаѓале многу познати имиња од естрадата. Се сеќавам и на емисијата, новогодишната музичка емисија во 97 година, кога од весникот Екран беше прогласена за најубава новогодишна музичка емисија во споредба со сите тогашни новогодишни музички емисии на сите телевизии во Македонија. Сето тоа зборува за квалитетот на вашите емисии. Во последно време се врши и една анализа за рейтингот на телевизиите и на емисиите. Посебно ми е драго да истакнам дека емисиите на влашки и српски јазик котираат доста добро, значи имаат висок рейтинг, висок процент на гледаност. Како податок ќе споменам дека, како пример ќе кажам дека српската емисија ја гледаат 10 до 15 илјади гледачи. Бројка што не е за занимарување, бројка која само по себе зборува за квалитетот на вашите емисии и за заинтересираноста на гледачите за вашите емисии. Емисијата и целата српска редакција е важен дел од втор програмски сервис, кој таков го третиравме еднакво кој и сите редакции што функционираат во наша програма. Знаеме сите дека сме во тешка ситуација, техничка, тешки сме за луѓе, посебно за српски јазик, меѓутоа се трудиме и покушаваме да обезбедиме најмални услови за работа за да функционирате кој што треба и кој што заслужуваат и вашите гледачи. Се надевам дека имаме добра соработка, барем до сега, и тоа соработка ќе продолжи и понатаму.
сите тие барања што вие и вашите гледачи ги имате, ние се трудиме да ги обезбедиме, па барем една добра програма во тој програмски дел што ви следува да биде кој што треба и кој што вие стварно заслужувате. Многу добро се сеќавам на новогодишните програми, затоа што во принцип снимање на програми во пеење во живо каде што има се едни од потешките програми за работа и воопшто за крајниот резултат. Меѓутоа, со искуството што го имавме, например, една од тие години со фантастичниот оркестар Блейзери и со целокупната македонска естрада која одбра по свој избор по една песна што им лежи од српското културно наследство, од српскиот фолклор, направивме прекрасна новогодишна емисија која потоа неколку пати се репризираше и доживеа широк одјек кај гледалиштето, како кај македонската публика, така и кај луѓето што живеат и работат од српска националност во Македонија. Kad te vidim na sokaku, poznajem te po koraku. Hodi, hodi, moje vuče, za tobom mi srce puče. A ja sam negde rujno pio, a ja sam negde strogo srećan bio, a ti si me čekala. Kreni kolo ne bilo. U vidiku sve mi se sviđa i stvarno uživam kad ga gledam. Videk, jer ja sam iz Kikinda, iz Vojvodine i živim ovde već 40 godina. Ja gledam, počesto ja gledam i mi je interesna секогаш имате убава српска музика. Гледам, како не гледам. Хвала. Одлично. Како да не знам? Јас сам српкиња уосtalom. Ne bi baš ništa dodao, mislim da je u tolkom kratkom periodu, kratkom vremenu, da je sve obuhvaćeno i sve je prekrasno. Pa brzo su prošli tih 15 godina. Želeo bih i narednih 15 godina brzo da prođu pa da se ponovo vidimo. Čestitam taj jubilej. To su 15 godina rada jedne emisije, specifične emisije na srpskom jeziku, koju nisam redovno pratio, ali ono što slušam od građana i ne samo od Srba, nego i od drugih, postoje pozitivne ocene. Meni je drago što tako, korak po korak, sa vašim kvalitetom uspevate. Ova emisija, verujem da je gledana, ne samo od Srba u Makedoniji, već verovatno i šire. I mislim da je ono što sam bar do sada uspevao da vidim na televiziji, da je to emisija koja odgovara upravo zadacima trenutka.
15-godišnjicu našeg rada obeležili smo u svečanoj atmosferi u prisustvu kolega i prijatelja Vidika, koji su nam svih ovih godina bili najveća podrška. Vidik je inače jedna jedina TV emisija na srpskom jeziku u makedonskom medijskom prostoru, a naša osnovna misija svih ovih godina bila i ostala negovanje jezika i promovisanje kulturnih i duhovnih vrednosti srpskog naroda koji ovde živi. Često puta bili smo i na ivici opstanka, radili u okolnostima kada je to prosto izgledalo neizvodljivo, ali zahvaljujući pre svega entuzijazmu novinara koji rade u srpskoj redakciji, ova emisija opstaje i evo danas obeležava vrednu godišnjicu. Od osnivanja redakcije novinari Vidika beležili su aktivnosti srpskih asocijacija u Makedoniji, posetili mnoga mesta u kojima žive pripadnici srpske zajednice i izveštavali o svim oblicima saradnje između Makedonije i Republike Srbije. Pa pre svega da vam u ime ambasade i ambasadora Zorana Popovića i celog kolektiva i u moje lično ime čestitam jubilej, vrlo značajan jubilej za srpsku redakciju na makedonskoj televiziji, a mislim da 15 godina postojanja i uspešnog rada koji je ocenjen uspešnim sa različitih strana i od strane različitih i političkih i onih drugih aktera u Republici Makedoniji, u Srbiji, samo po sebi dovoljno govori o tome koliko je Vidik uspešan i svi vi zajedno koji ste u Vidiku radili svih prethodnih 15 godina i oni koji rade i danas u toj redakciji. Gospodine Cvetkoviću, za našu proslavu ste specijalno večeras doputovali iz Ohrida. Koliko pratite Vidik svih ovih 15 godina i kako ocenjujete naš rad dosadašnji? Pa ja sam s velikim zadovoljstvom došao iz Ohrida da uveličam ovu proslavu vama, a i meni je posebno drago što Vidik kao emisija na srpskom jeziku slavi 15 godina od postojanja. Nadam se da će Vidik da postoji još 50 godina i da će uspjeti da probije tradiciju srpskog naroda, mislim da je probio ovdje u Makedoniji i da je širi onako kako treba i kako mi Srbi zamišljamo da treba da širimo i srpstvo, a i kao ljudi da se osjećamo ravnopravno u ovoj makedonskoj zajednici. Imate li nekakvih sugestija što se tiče emisije ili možda nekakvih primetbi? Pa ranije sam gledao u emisiju Vidik dok sam imao više vremena, međutim sad u nedostatku vremena manje gledam, međutim moram da vas pohvalim, znači da ste ekipirani, da su vam prilozi ok, da su u redu, tako da nemam nikakve zamerke i nadam se da ćete nastavite i nadalje istim tempom. Da. Kulturno-umetničko društvo Branko Čajka iz Tetova nosi ime vašeg oca. Mi godinama unazad pratimo rad i nastupe i osvajanja raznoraznih nagrada ovog kulturno-umetničkog društva, pa koliko ste vi zadovoljni od našeg rada? Најпрво морам да искажам огромна благодарност, бидејќи сите настапи на културно-уметничкото друштво Бранко Чајка редовно ги пратите и вие сте сведок на сите збиднувања околу културно-уметничкото друштво. Мило ми е, значи, што имаме перфектна соработка и се надевам дека понатаму ќе имаме исто така. Имате ли možda nekakve sugestije ili primetbe kada je u pitanju emisija Vidik? Па ја лично немам приметбе, сум имал прилика често да ја гледам. Содржината многу ми се бендисува. Имав прилика чак и на турнирот на мојот татко Бранко Хаџилјовски Чајка да присуствувате вие, кај што имаше екипи од Србија, значи беше Црвена звезда, и тоа успеавте да го покриете на моје големо задоволство, така да немам никаква примеда, напротив, само подршка од моја страна. Proslavi su prisustvovale i neke naše bivše kolege. Uz čestitke za jubilej prisetili su se na period rada u srpskoj redakciji. Najpre da vam čestitam na jubileju od 15 godina. Drago mi je što ste me pozvali. Moram najpre da kažem da sam veoma mlada, sa 18 godina počela da radim i tu sam stekla prvo veliko iskustvo, upoznala dosta prijatelja i preko samog posla sam upoznala dosta ljudi iz moje struke
Prelepo mi je bilo tih 4 godina, veoma sam zadovoljna i ponosna što sam bila deo vaše redakcije. Koliko si sada u mogućnosti da pratiš Vidik? Pa sad sam majka, imam čerku od 8 meseci i vreme, mislim, mogu da odvojim vreme. Eto, u 2:30 kad je termin emisije, mogu da odvojim, znači, tih pola sata da pogledam prilog. Rado se sećam na vas, na sve te intervjue koje radite. Pri tom se sećam i na moje prošle dane kad sam bila, eto, deo Vidika i uvek bit će mi drago da mogu uvek da prosledim vašu emisiju. I čestitam još jedan put i nadam se da će ova emisija još dugo da traje. Da je informisanje na srpskom jeziku jedan od problema Srba u Makedoniji, ističu često i politički predstavnici Srba. Pre svega da vam čestitam 15. godišnicu i želim da to najmanje ustručite, znači da dođemo do 50. godišnicu i da očekamo normalno i vi i ja i svi naši gledalci. Vidik, srpska redakcija na makedonskoj televiziji, trebala je da zadovolji osnovne potrebe informisanja Srba u Republici Makedoniji. Nažalost, zbog nekih stvari, objektivnih i subjektivnih, ne funkcioniše kako bi trebalo. Ne samo srpska redakcija, nego i druge redakcije na drugim jezicima manjina. Nadam se da će u narednom periodu status srpske redakcije na makedonskoj televiziji dostići jedan veći nivo i da zaslužuje da bude prava redakcija koja će informisati Srbe u Republici Makedoniji na njihovom maternjem jeziku. Mi kao Ministarstvo kulture i ja kao zamjenik ministra kulture i Demokratska partija Srba uložit će sve napore da se i redakcija Vidik ojača i kadrovski i tehnički i da dobije pravi termin koji će biti gledan, znači nećemo da imamo samo pola sata u danu, nego trudit ćemo se da se taj rok prikazivanja Vidika poveća, znači vremenski interval od pola sata na sat vremena, da jednostavno bude u gledanosti, znači 17, 18 i tako dalje i tako dalje. Nadam se da ćemo postići, mladi smo svi i trudit ćemo se da tako bude. Još jednom, svaku vam dobro želim i stvarno ste ok redakcija. Hvala vam. 15 godina prvo nije mala stvar. Znači 15 godina da čuvate bebu, ona će da izraste u jednog velikog čoveka, muško ili devojka. Tako i ova vaša redakcija, znači izrasla je u jednu redakciju koja zaslužuje svaku pažnju sa jedne strane, a sa druge strane popunjava jedan izuzetno prazan prostor kada su Srbi u Makedoniji u pitanju, a to je prostor informisanja. Jednostavno mi 15 godina kuburimo sa informisanjem, bilo da je reč o televizijama, bilo da je reč o novinama. Redakcija Vidik je jedna svetla tačka u cijeloj ovoj priči. Mi smo se potrudili da proteklih 15 godina, ako ništa drugo, bar ne utičemo niti jednim svojim ponašanjem, niti jednom svojom odlukom na uređivanje, znači političkog dela vašeg programa. I smatramo da je to veliki doprinos da redakcija bude samostalna u svom radu. I samo ako budemo, znači, na taj osnov postavili naše odnose, da mi radimo naš deo posla, a da vi u našem poslu nalazite mane, a u isto vreme i dobre stvari, onda smo na pravom putu da redakciju Vidik izgradimo u jednu veoma uspešnu redakciju koja će i godine koje dolaze, znači, pokazivati da Srbi u Makedoniji treba da budu informisani na adekvatan način. U svakom slučaju i u ovim okolnostima Vidik je nesumnjivo zauzeo svoje mesto u informativnom sistemu javnog servisa Makedonije. Poverenje publike nam je svakodnevna motivacija, a svaka naredna emisija novi izazov.